Ghana for no the yard survey ibo ma yimbe ya dream once Asiedu nketiam no omuto no mo ka say mo bia nkoro yisane adade na mo fight against Saka do nyina no so this we kuti abronya no ka we say ukọ border town na omo nam kro omo sisa nkrofo a omo di omo yeden ba mo register for Ghana card omo nim say definitely yeden na eno no be hia de aye na omo yesa na MPP for na say be binum so mbi omo adwumi ni ada people e di onye MPP ni but what one no di ono ni party bia also yes say ni say engineer obi wan na man correct and ye bia nko mo ye MPP manuma wuram kakra NDC for abonya se NDC for sa enko for to border town Togo minna me ka cho no wan Togo mpo and say that Ghana man me ba cho own show identity obi set ese wo Ghana on say Ghana for no kra say ye patriotic so the me channel ye nkrophobia ye no I say ye adia my country na ye nyisu ye mfa ho yes enti ana omo register dia no so nyobia na said odun o man no ana nyobia na MPP ni ana obi kra say ya jeri 250 Ghana cedis which is I know nado interest canto ho ese anyiska but obi atwe say otua 250 Ghana cedis and son of the Kanaka man which is enkwa ban ho so me na otwa mu ya me ko shop bi me bo shop ni din e wa America ya nipa no hu mi a obi san se me de ni a me yi ohun ya obi san se me Ghana ni a me ka se onu ya Africa no Sudan ni e ho quick e no odi ni phone oba odi ni phone kire me ona se me na me se na me na se o se hwe me any day adan a ni papa e ko Ghana just that week na me call na me ni kasa no ni papa ko Ghana akonya Ghana card what dey try me any day was ni papa ni Nigeria fo bi na adwuma na Nigeria was on pe na ko Ghana na wenya Ghana card any day Ghana for na kasa ti won ma was like Ghana Nigeria for ku Ghana passport Kroma yes yes Nigeria for for Cote d'Ivoire for ekuta Ghana for yes o say Ghana no ye ndo ye man no sala mi hu no eti so ye dwuma na ma ana aban no so no nya aban asat but once Ghana omo mfa ya mkrofo so bi abone a ye gya no na akofa nana bi wo fa bi no de aban no be pa acho ni adade ni ntino obi a ye mpa ne so obi a eti so omo nim mpa ni say omo register foreigners they know eti the only thing is say muna omo do ma wa office do ma we de bomani so obenya Ghana card na ba no ato but some company for no so prosecute people omo di boni a enkasa ni ma we nsi company for no no omo ni so register foreigners omo ni me say kokoti we de ko YouTube na ko hwe abronye last year on boiling point or kind of boiling point or say abronye border town or say omo nim nkofo omo ticha nkofo free border towns no border you know omo come for mo ba anajo eni anemachi so oda ho no obi be bo ne pono obi be ring ne bell on checking ne your hu ni pono say hu ni be kwase no so wa hu ni na no so no ono so taking the actions so it just say I don't know a complex issue and Ghana me say dem can yan punish obi a obi oye boni na ko free me de one na do abamu no as again ni bia o ya be adwuma mane ye de opa ye ni obi adi ye mpanichi obi a ye twetwa mu bia na atwe obi aso dabi eti ni sale beko just the men for we nka ho obi di o ma so a ube ja obi a we adwuma ma aba no free obi a ye adwuma emra ye se odi adwuma fa nya ni obi a ye de opa ade enti ye ti ko free the border so o me Ghana card wa abra woni Ghana bad set. Mina make a show. Me say, hey, you obi obetima ama Ghana. Na the book ba ko kra say mahine. So one with special prosecutor in Niamey na ni sem na about na. Oni we obi customs you know commissioner nya sabomanya ntokwa bi kaka. So what here? One say we can say obi a friend so special prosecutor now compare obi if you obi office no so mfane mawa say we need interest na corrupt deal na special prosecutor person ni eya date na we specify ni pan say
The department na mpanan ka say oh e bia me qualification say enti no mu obi a what that qualification am fa na me nya adwuma mo for na monty what fa chire am ni for resign ba am wo me adwuma ni po ya corrupt say ono so ono kwa no case why corrupt do our case a we a lawyer what's about office ni be adwuma na me say blame na do biem because na do wo ka say wo na do say e kroma na ma me kan jo America si e bia position ne qualification na ye pe no ye nya enya by force ye pele e better how company say be nya that qualification a dear qualification na omni fast so the high as special prosecutor no me ntiase no obi me hia science obi answer me say me ntiase qualification ben any I mean a day qualification omni fast omni high as special prosecutor or no nkata no wo che ni deal awo ye e wu phone o chesi omo ati for tiase mahama ye de na bro ye mahama wo kono mahama document wa sen ka witimi ye oh wonye mu bia but o chasing someone for we said sa dia we ye dibu o man we ye mo man ye mo man ye enti say o man no enti fa no mutim no one kasa won say wan adwen a aban bie no na fine aban no dia obese answer prosecute people obi e boni ayi na di so we ye di wo dey you keep executive na di ono so wo threaten so be na di obi ni nkofo di so na say obi e jam na bia minim we mi wo fa ni mi ma me papa ni mi ni o man ni ye ye mfa sa nchi o man so eti omunhwe sa ni man pa na me na me ka to say Ghana card there maza so we twum ten said then foreigners are getting it mi akasa mi obi o han ma do we Ghana ni all right okoya da okoya de chi han onya na you know try to picture them so we nya Ghana card so go for no utia so enya fine di media mi du besia di Rewase Commander Rosu. You see? Commander Sugar Factory. When you dear, me fa company no. I'm for company na muso nkyere. Tie when you dear yakoma your friends the Captain Smart Sika. I saw on my propaganda. When aye obi a ono so ka adwuma no yefo no ho a o plate wo ho ana what the first sugar abekere. So engine no when na me hu say na do de no oya ene de wo ho physical ene green book ene green book where your physical idea ukwa ubehunu when ye ya ye no green book mu a o pa unhunu se sha asase ase se she ensuo mu se she popom unhunu because green book de no ye nhunu but na do de ne ende ukwa uhunu ese ade we ana